ndagusoje kandi nguha n'ikaze mu biganiro bya Mugari Media TV. Nyuma reka nyahereye muri diviziyo ya gatanu mubwira ko itsinda ry'ingabo za Tanzania ryasuye itsinda ry'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda RDF zo muri diviziyo ya gatanu zakiriye iza Tanzania zo muri brigade ya 202 ziwe na Brigadier General Gabriel Elias Kwirigwa mu ntara y'Iburasirazuba kuri uyu wa 7 Gicurasi. Abasirikare b'iyi diviziyo bayobowe na komanda wayo Colonel Justice Mujyambere bakiriye abagenzi bo ku mupaka w'Urusumo uhuza u Rwanda na Tanzania, bakomeza basura isoko rya Kibare. Iri soko riherereye mu murenge wa Ndego ni mu karere ka Kayonza, rikoreshwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyatanzania batuye mu karere ka Karagwe. RDF yasobanuye ko ingabo z'ibihugu byombi zisura ibindi bice by'u Rwanda byegereye Tanzania mu karere ka Kirehe na Kayonza ndetse na parike y'igihugu y'Akagera. Nyuma yaho bahuriye mu nama i Nyagatare. Ingabo z'u Rwanda n'iza Tanzania zisanzwe zihura buri mezi atatu zigasuzumira hamwe ku mutekano ku mupaka uhagaze, bagahanahana amakuru y'ubutasi kugira ngo bamenye uko ibintu bimeze kuri mupaka wo hara hepfo mu karere ka Kirehe uri kwerekeza mu karere ka Nyagatare. Hanyuma akambwira ko abarobyi barwanye bapfa amafi babiri baza kuba bahasiga ubuzima. N'inkuru itangaje, abarobyi babiri bo mu gace ka Suba y'amajyaruguru intara ya Homa Bay barohamye mu kiyaga cya Victoria mu gihugu cya Kenya nyuma yo kurwana na bagenzi babo bapfa amafi yo mu kiyaga. Uku guhangana kwabaye igihe itsinda ry'abarobyi bahitwa Koginga Beach bagerageje gutera inshundura zabo ngo baroba ahantu batemerewe kuroba bahita muri Uwi Beach. Umuyobozi w'agace witwa Charles Ngore yavuze ko amakimbirane yatangiye ubwo itsinda ry'abarobyi bakomoka hitwa Kongiga bashakaga kurobera hitwa Uwi batabyemerewe. Enoki Opio w'imyaka 25 na Duncan Okoti w'imyaka 40 bari mu itsinda rigizwe ry'abantu batanu rya Uwi begereye abagenzi babo baturutse ku Ginga babasaba ko batabarobera amafi yabo. Nyuma yuko bagerageje kubuza abarobyi bari baturutse muri Koginga banze kubyubereza kandi bakomeza ibikorwa byabo byatumye intambara irota. Abarobyi ba Koginga bakubise ubwato bw'ikipe ya Uwi Beach maze burarohama, babiri baza kuba bahasiga ubuzima cyangwa se baza kuba bapfiramo muri buriya bwato. Opio na Okoti basize ubuzima muri iyi mpanuka mu gihe abandi batatu bari kumwe itsinda bagize amahirwe yo kuba batabarwa by'akanya gato. Ubu bari mu bitaro, ngira ngo indi nkuru nizo gukomeza turaza kuba tuyibabwira, ariko mwibutsa gukomeza gukora subscribe ku biganiro bya Mugari Media TV tukazajya tubana amakuru yacu buri munsi. Komeza ugira ibihe byiza.